kuwa gatandatu ushize hari ku itariki turahera ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu ikipe ya Rayon Sport yari ifite match n'ikipe ya Bugesera. Iyi match ngira ngo ni imwe muri match dufite nka reference ya match twagize muri uyu mwaka zitigeze zigenda neza. Match ikipe ya Rayon Sport yabuzemo ubutabera bigaragarira ijisho rya buri muntu wese. Ibi ngibi ni ibintu tutagiye kugarukaho rwose. Ni match yabaye buri muntu wese, buri mukunzi w'umupira w'amaguru hano. Iyi ni match yabaye buri muntu wese yibaza ku butabera, ku kijyanye n'icyitwa ubutabera tuvuga mu mupira w'amaguru. Buri muntu wese yibaza aho abasifuzi bafite inshingano zo guca urubanza bararamye, aho abasifuzi babandi basanganywe inshingano zo gutanga ubutabera aho bari bagiye, aho imitima yabo yari yagiye. Umukino warabaye uhagararira ku munota 57. Icyahagaritse umukino, raporo y'umusifuzi ivuga ko umutekano wari uhari ku kibuga ntiwari uhagije ku buryo yakemera ko match ishobora gukomeza igakomeza. Hano umusifuzi wari uri kuri side yegereye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyine ntiyari buze gukomeza. Umusifuzi yafashe icyemezo cyo guhagarika umukino. Rero nyuma yo guhagarika umukino ngira ngo mwagiye mubona tweet zitandukanye, mwagiye mwumva ubutumwa bugiye butandukanye buturuka ku bayobozi, ngira ngo kuva ku muyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Numvise ikiganiro yagiranye na RBA, icyabaye nuko ubutumwa bwinshi bw'abayobozi bavugaga ko nibyo match yahagaze, igomba gusubirwamo igahera ku munota yari yahagarariyeho. Ariko nanone abagize uruhare muri izo mvururu zahagaritse umukino, abangabo bagomba gukurikiranwa ku ruhande. Niki cyabaye rero? Icyabaye, hari abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bahise batabwa muri yombi, baziriye incident nyine yabereye mu karere ka Bugesera. Ubu bari mu maboko atarayabo. Wowe uri gutaha, nanjye nimo natanga ajya mu rugo, ariko bo aka kanya batawe muri yombi. Abo 11 turimo turavuga, hari abo tuzi neza bagera kuri 6, abandi 5 nabo turacyagerageza kumenya amazina. Turimo turagerageza kuvugana n'inzego zishinzwe kugira ngo aba bose n'uwaba ataza aho wari aze kubimenya ko byanze bikunze ahari ari ahangaha nyine yatawe muri yombi. Ntago nta kindi kibazo afite, yatawe muri yombi nyine. Uwa mbere mu bo twamenye watawe muri yombi kubera iyi accident yitwa Wanyanza. Musanzwe mumuzi, ni umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport, umwe mu bashyushya rugamba. Uyu mugabo rero witwa Wanyanza, ni umwe mu batawe muri yombi. Araziriye insida y'ibyabereye mu karere ka Bugesera. Ndajya mvuga izina rimwe kuko abariyo tugiye tuziranye nyine. Undi watawe muri yombi twamaze kumenya, hari uwitwa Fatuma, nawe muramuzi. Undi wa gatatu watawe muri yombi
ni umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Abenshi mwari mutangiye kujya mukunda muvuga muti uyu muhungu ukuntu aganira umupira tuba twumva ari umufana ariko uzi n'umupira cyane. Icyabaye rero umuhungu witwa Ferdinand nawe ni umwe mu batawe muri yombi. ntago ari Muhanga handi asanzwe akorera amasambusa, ntari gutaha mu rugo, ahubwo yatawe muri yombi. nawe ni umwe mu batawe muri yombi. umukobwa wacu w'umwana mwiza cyane nawe ni umwe mu bantu iyi sida idasize ari mu rugo. uyu yitwa Feza, ngira ngo muramuzi, inshuti cyane ya Marayika bakunda kugendana, umukobwa w'inzobe, umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. ni umwe mu bagiye bakora statement nyinshi zigiye zitandukanye, ngira ngo ni trend cyane kuri YouTube, muramuzi cyane. uyu Feza rero nawe ni umwe mu batawe muri yombi. ndi kukubwira ko ni 11 tuzi iyi insida yamaze gutuma batabwa muri yombi, ariko aba bantu 11 batandatu muri bo nibo tumaze kumenya amazina yabo neza. turacyari kugerageza inzego zitandukanye. nk'ubu ngubu ndimo ndandikira umuvugizi wa RIB kuko polisi yataye muri yombi aba bakunzi bagiye batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport, ariko ihita ibashyikiriza ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha. undi wa gatanu watawe muri yombi ni umugabo witwa Abdul. hanyuma hakaza n'undi muhungu witwa Star, ngira ngo mugiye mubazi. aba bantu batandatu rero nibo bantu twamaze kumenya amazina yabo, nibo bantu namaze kumenya amazina yabo ko batawe muri yombi. icyo bazira, barazira insida, barazira ibi byabereye mu karere ka Bugesera. Pour moi, Rayon, 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 orani manu utwari n'intsinzi, oh Rayon, Rayon, oh Rayon. impamvu ibi byose tuba tubivuze rero, bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, dukunda ikipe ya Rayon Sport kandi cyane, dukunda ikipe ya Rayon Sport kandi cyane. hari abantu nzi barenze umwe, hari abantu nzi barenze umwe, hari abantu nzi barenze umwe. Rayon Sport itsindwa no gufata amafunguro bikananirana. hari abantu benshi nzi ikipe ya Rayon Sport ibura umusaruro, ukaba nta n'ikindi kintu ushobora kumubwira, akazi kakanga n'ibindi bintu byose bikanga. ariko ibi byabaye mu karere ka Bugesera, binabera isomo abandi bakunzi mwese b'ikipe ya Rayon Sport. buri gihe iteka ryose, buri gihe kandi iteka ryose, hari umuntu ushobora gufata akantu kari gato wita ngo biraza kugenda gutya, kakanu wita gakora akantu gatoya kakaba kabyara ibintu binini kandi utatekerezaga. niyo mpamvu mbasaba buri gihe uko winjiye muri stade ibi bintu ujye ubitekereza ko ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano haba muri stade,
irinde ndongera mbisubiremo, irinde kukigaragaramo, irinde no kugitekereza kugikora. Aba bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ubuyobozi bwa Rayon Sport burimo burakora ibishoboka byose, barimo barabakurikirana bya buri munsi. Ndimo ndavugana cyane na Claude Muhawe n'Imana. Ni umuntu utarimo uraryama, ni umuntu utarimo uraryama. Ni nawe muntu watubwiye amazina y'abangaba batawe muri yombi. Arabasura buri munsi aho bari. Ngira ngo n'uyu munsi nakabaye ndi kumwe nawe muri studio, ariko yambwiye ko hari icyo arimo arakora kugira ngo akomeze abyirukankemo. Arimo arakora ibishoboka byose hamwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo aba bagabo babone ubutabera. Uwabikoze nyine icyo ubutabera guteganya nyine abone ubutabera nyine. Iyo tuvuze ubutabera ntabwo tuvuze kurekurwa. Itegeko icyo rivuga nyine, iki tegeko rivuga aricyo kiza gukurikizwa, ariko ntabwo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwatereye iyo. Ari nayo mpamvu turimo turasaba inzego zigiye zitandukanye z'igihugu ko aba bantu mwabadohorera pe. Aba bantu turabizi neza ko aba bantu nta wundi mutima mubi. Aba bantu turabasabira imbabazi, twebwe twese abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport turabasabira imbabazi. Ndabizi neza ko leta ni umubyeyi, ariko aba bantu babonye isomo rizigishwa n'abandi bose. Aba bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ni bamwe mu bantu babonye isomo rizigishwa mu mupira w'amaguru, rizigishwa buri mukunzi wese w'umupira w'amaguru, abo wa Muhazi, abo wa Etincelle, abo wa AS Kigali, abo wa APR. Aba ni abantu bagiye kuba icyitegererezo, ni abantu bagiye kuba icyitegererezo ku kibuga, bakereka buri muntu wese ko inzego z'umutekano mu Rwanda zihora zifunguye amaso. Aba ni bamwe mu bantu bazaba abambasaderi beza bo kubungabunga umutekano ku kibuga, kubera ko barabibonye ko ijisho ry'abashinzwe umutekano rirareba ahantu hose. Aho waba uri ku kibuga, waba uri mu kivunge cy'abantu 2,000, ikivunge cy'abantu 5,000, ikivunge cy'abantu 10,000, ijisho ry'umutekano w'u Rwanda rirareba. Niyo mpamvu ndisabira ko aba bantu bahabwa imbabazi, ariko baraba babaye ikimenyetso cyiza n'abambasaderi beza bajya kwimakaza ihame ry'amahoro. Baraba babaye inshuti y'amahoro kuri stade. Niba hari n'uwagaragaye muri ibintu, ndatekereza niyo wamubwira ngo aka gafuniko gafate kave ku ntebe imwe kajye ku yindi, ntabwo yabyongera. Aba bantu abareyo twari dukinnye journée zigera kuri 28, 27 tutabonye sida nk'iyi ngiyi. Hari icyabakoroze cyo kubona batabonye ubutabera, umujinya urabaruta. Ariko ndabizi neza ko aba bantu 11 mu gihe mwabaha imbabazi, n'abambasaderi beza bo kubungabunga amahoro ku kibuga. Ahubwo rero nkongera nkinsabira izi nzego z'umutekano, ubu buryo iki kibazo cya Rayon Sport mwagikurikiranye, aba bantu 11 bagatabwa muri yombi. Twifuzaga ko n'aba basifuzi tubona bameze batya mwajya mubakoraho iperereza kandi ryimbitse, tukamenya niba koko ari ubuswa cyangwa ari ukubikora nkana. Hari ibintu bibiri, tukabimenya niba ari ubuswa koko, tukamenya niba ari ubuswa cyangwa tukamenya niba ari ukubikora nkana.
icyo mvuga ni kimwe, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aba 11 sindi kubivuga kuko ari aba Rayon Sport, abaye ari n'uwa Bugesera, abaye ari n'uwa APR urimo aka kanya, ndabizi neza hari uburyo iyo twabaga turi ku kibuga icyo mvuga ni kimwe, nuko iyo twabaga turi ku kibuga hari uburyo umuntu yicaraga nyine akumva ko ku kibuga ni umupira w'amaguru, ni ahantu hameze gutya na gutya, n'ahantu hameze gutya na gutya, ariko ubu byibuza ubu nibaza ko kuva kuri aba 11 kugeza no ku bandi bakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, kubona aba 11 batawe muri yombi, ntekereza ari isomo ryiza babonye, ntekereza nabo babaye abambasaderi beza bo kwereka abantu ko ibi bintu ku kibuga bidakwiye. Niyo mpamvu rero nifuzaga ko mwaca inkoni zamba, abayobozi baca inkoni zamba rwose. Aba bahungu niba ari akanyafu ubu barakariye pe, uko ubu turi ku itariki 27 almost ubu nk'icyumweru gishobora kuba gitambutse rwose batawe muri yombi. Niyo mpamvu rero aka kanyafu nifuzaga ko mwaca inkoni zamba rwose. Nongera nkwibutse 6 twamaze kumenya ko batawe muri yombi, harimo wa Nyanza udaheruka kumubona ubwo atekereza ahari naho ngaho ari nyine, harimo Fatuma niba udaheruka kumubona ntago ari gutaha iwe rwose, ari mu maboko ataraye. Ferdinand ntago ari Muhanga, Feza ntago arimo arataha Kimisagara, Abdul ntari gutaha iwe, n'uwitwa Star ntago bari gutaha iwabo rwose. Niyo mpamvu rero mbasabye ko mwagumya kwitwararika. Ubwo ibisigaye byose reka dusigare dukurikirana. Reka dusigare tureba aho bigana, ariko reka dutegereze turebe muri rusange uko biri buze kugenda. Ariko bya buri munsi turagumya gukurikirana ibyabo bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Nandikiye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ntegereje kureba naza kunsubiza tukaganira. Ni inkuru dushobora kuzayikomerezaho ku munsi ejo tureba uko bameze, uko bamerewe na procedure iri buze gukurikizwa. Ariko muzirikane ko ikintu cya mbere ari umutekano. Ni nayo mpamvu no kuri match igomba kuba ku munsi w'ejo, ni match ya Rayon Sport iri a week low. Nize ntashidikanya ko nta muntu uzakandagira kuri stade. Ni match ya nyuma, umwaka w'imikino uzaba urangiye. Match yo ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya Gorilla, ni match izaba ifunga umwaka w'imikino. Nize ntashidikanya ko nta mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport uzaba uri hariya kuri stade. Nize ntashidikanya ko ntawe uzahagera rwose. Ikizaba gisigaye nuko tuzabamenyesha rezilita ku munsi ukurikiyeho, ku munsi wo kuwa kane tukabiganiraho. Ikipe y'Abanyarwanda burya n'ubuko turabakunzi bayo. So ubwo ku munsi w'ejo rero ikipe ya Rayon Sport iraza kubisoza umwaka wayo w'imikino. Ikipe ya Rayon Sport irasoza umwaka w'imikino ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport irasoza umwaka w'imikino yakira ikipe ya Gorilla kuri Kigali Pele Stadium. Uyu mukino rero ni umukino uzaba ku munsi w'ejo.
arya macenga yawe burya n'ubukonda uyu mukino wo ku munsi w'ejo uzaba ku isaha y'isaa 9 uzabera kuri Kigali Pele Stadium saa 9. Ikipe ya Rayon Sport izaba ikina n'ikipe ya Gorilla. Ni match ikomeye cyane igomba guhuza aya makipe yombi. Ni match izabera kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isaa 9. Niyo match izabifunga umwaka w'imikino w'ikipe ya Rayon Sport. Umwaka w'imikino tutavuga ngo wagenze neza cyane, ariko uraza gusozwa ku munsi w'ejo. 11 bashobora kubanzamo. Ngiye kujya ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport mu kanya ya nyuma, ndaza kuganira n'umutoza kugira ngo tumenye intumbero z'uyu mukino. Ariko nabonye akenshi iyo igikombe cyagiye gutya abatoza benshi kuva ku Burayi, abatoza bo muri Afurika, nabonye iyi match ya nyuma akenshi baha amahirwe abakinnyi batigeze bagira umwanya cyane wo kugira, abakinnyi batigeze babona umwanya uhagije wo gukina. Abo bakinnyi rero ntimuzatungurwe no ku munsi w'ejo mubonye habaye impinduka muri 11 b'ikipe ya Rayon Sport basanzwe babanza mu kibuga. Ntimutungurwe cyane mubonye match yo ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya Gorilla, ukajya ukabona ubonye nka Jesus abonye umwanya wo gukina, ubonye nka Messi umaze iminsi ari kuza kuri line up ya Rayon Sport ukabona abonye umwanya wo gukina, ukabona nka Sana abonye umwanya uhagije wo gukina. Ibyo abatoza b'abanyaburayi bakunda kubikora. Ukabona nka Keve abaye nk'umukinnyi umwe uri buze kuba ari mu kibuga cyangwa se ugasanga nawe araruhukijwe. Abatoza benshi ibyo bintu bakunda kubikora. Iyi match ya nyuma ahanini ni match ikunda gukinwa n'abakinnyi baba basanzwe badakina. Urebye nka match nka za Arsenal, urebye nka match urebye nka match z'iyi weekend, aha mu gihugu hose burya n'ubukonda ndetse no mu mahanga, urebye nka match z'iyi weekend nyinshi ni match zagiye zigaragaramo impinduka nyinshi mu line up. Niyo mpamvu rero n'ikipe ya Rayon Sport ngiye kujya ku myitozo yayo ya nyuma uyu munsi ndebe umutoza ari gukoresha bande. Turaza kubiganiraho mu gitondo, turaza kugira umwanya munini cyane wo kubiganiraho mu gitondo, ariko ubwo muzirikane ko ikipe ya Rayon Sport ifite match isoza umwaka wayo w'imikino ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 9. Damuru wa Reyati Wasiri basane bite? Basana ameze neza nta kibazo. Waramutse neza? Waramutse neza Wasiri? Yego. Ubwo no muri Viate Nyangaza mu bwana mu karere ka Huye. Yego Viate. Reka dukomeze twihangane twakire ko tugiye kujya mu matsinda Wasiri. Baravuga ngo indege yiri ya kipe ngo nigizima. Nibo ndetse kirateze kuzima. Ahubwo reka dukomeze dufashe ikipe yacu nk'uko tutazajya kuri stade ejo wende kwa gatatu. Dukomeze dukanda akanye tugura amatike nk'aho tutazajya kuri stade. Dukomeze twibakire Murera yacu, Murera gani yacu. Dukomeze twibakire Murera. Rwo no muri Viate Nyangaza turi kumwe tugukurikiranye makuru ya ikipe yacu twikundira. Reka nkomeze ngire perezida wacu ni ihangane kwa twarabuze igikombe tuzagira amatsinda rero tuzamuhoreza tumukandi. Sawa. Waramutse neza? Yego. Barabavandimwe. Barabavandimwe ni kubasengera ko babarekura. Reka mbashimire cyane mwebwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro cya Rayon Time. Reka nshimire cyane Yvon, twe turi kumwe kuri tekiniki, niwe wabashyiriye iki kiganiro kuri YouTube. Yakoze cyane namwe mwese mwabanye natwe. Reka mbashimire cyane. Tuzasubira ku munsi ejo turimo turaganira no kuri full details ku myitozo naraye mbonye ikipe ya Rayon Sport. Gunza bandi kubabwira ngo imyitozo yarayibaye kuko ngiye kujya mu myitozo ya Rayon Sport mu kanya gato. Mugira ibihe byiza cyane, mukomeze mubane na gahunda zose za radio.